Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. We wongeye kugurura iyi video kugira ngo wumve iyi message. Tubanje kubaramutsa amahoro y'Imana nabane namwe mwebwe mwese aho muri hose. Uyu ni umunsi w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'2025. Uyu munsi rero tuzanye message y'uku kwezi. Nari ndimo senga mbaza Imana ngo uku kwezi bimeze gute. Imana irambwira ngo ninze nkubwire ngo ije kukugirira neza. Imana ije kukugirira neza. Niba utarakora kandi subscribe kuri iyi channel wayikoraho kugira ngo ukomeze ujye ureba amavideo yacu ku munsi mushyikirizwa natwe. Imana mu ijuru ibaduhere umugisha mwinshi cyane. Ubwo nari ndimo senga mbaza Imana ngo uku kwezi bimeze gute se wa Mana we. Imana irambwiye ngo ninze nkubwire ngo hari imvura y'umugisha igiye kugwa mu buzima bwawe. Hari imvura y'umugisha Imana igiye kugusha mu buzima bwawe. Wari umaze igihe uri mu buzima bumeze nk'ubwo mu bugaragwa, wari umaze igihe uri mu buzima bwumye, wari umaze igihe uri mu buzima bukakaye, wari umaze igihe uri mu buzima budashobotse, wari umaze igihe uri mu buzima bugoye. Iyo umuntu ari mu buzima bwo mu butayu arumagara. Iyo umuntu ari mu buzima bwo mu butayu ni ukuvuga ngo agwa umwuma. Iyo umuntu ari mu buzima bwo mu butayu abantu bamucikaho. Iyo umuntu ari mu buzima bwo mu butayu ibintu byose biranga, ibintu byose birayangara. Ariko Imana irambwiye ngo ninse nkubwire ngo ubuzima bw'ubutayu burarangiye, ubuzima bw'ubugaragwa burarangiye. Hari imvura y'umugisha Imana igushije muri ubwo buzima bwawe. Hari imvura y'umugisha Imana igushije muri ubwo bugaragwa. Hari imvura y'umugisha ugiye kubona, hari imvura y'umugisha igiye kukunyagira. Abantu bari baragutaye kubera icyo kigeragezo, abantu bari barakuvuye kubera icyo kigeragezo, ariko Imana irambwiye ngo ninze nkubwire ngo icyo kigeragezo Imana igikuyeho, kuko hari imvura y'umugisha Imana igushije mu mibereho yawe. Hari imvura y'umugisha Imana izanye mu rugo rwawe rwari rusa nk'urwumagaye, ariko hari imvura y'umugisha Imana igushije kugira ngo ikunyagire, ugubwe neza, umererwe neza. Ntabwo uri bwongere kubura amahoro, ntabwo uri bwongere gusuza umutima, ntabwo uri bwongere kwibaza ukuntu biri bugende, ntabwo uri bwongere kwibaza ukuntu uri butabarwe. Oya, Imana yafashe icyemezo cyo kugusha imvura y'umugisha mu buzima bwawe. Nimba unyumvise mvugira amina cyane. Imana igushije imvura mu rugo rwawe, Imana igushije imvura mu bana bawe, Imana igushije imvura. N'imvura y'umugisha, ntabwo ari imvura y'ibigeragezo, ni imvura y'umugisha. Ndiko ndahanura imvura y'umugisha ku buzima bwawe, ndiko ndahanura imvura y'umugisha mu mibereho yawe, kuko umaze igihe uri mu butayu, umaze igihe uri mu wumaganye, ariko Imana igushije imvura kugira ngo uhembuke. Iyo umuntu ari mu butayu n'ubugingo burumagara, wari wumye mu bugingo, urabizi ko mu bugingo wari wumye, ariko hari uguhembuka, hari ukongera guhemburwa n'Imana, hari ukongera guhemburwa. Imana ije kongera guhembura ubugingo bwawe, Imana ije kongera kuguhembura, kuko Imana igushije iyo mvura y'umugisha mu izina rya Yesu. Nimba ubyakiriye mvugira amina kandi cyane. Imana ije kukugwisha imvura y'umugisha, ntabwo uri bwongere kumva wumaganye. No. Imana ije kugusha imvura y'umugisha mu mibereho yawe. Uku ni ukwezi rero Imana ikukuye mu bugaragwa. Uku ni ukwezi Imana igiye kukugirira neza. Uku ni ukwezi ijuru rigiye kukurengera. Uku ni ukwezi abagutaye bagiye kugaruka. Uku ni ukwezi Imana ije kuguha agaciro. Uku ni ukwezi ugiye kubona ibyihishe byinyegurura. Uku ni ukwezi ugiye kubona abantu bose bongera bavuga ngo Imana yawe turayibonye. Ntuzane ubuhanuzi uyu munsi. Uku ni ukwezi ugiye kuryama usinzire. Uku ni ukwezi Imana igiye kuguha umugisha. Uku ni ukwezi Imana igiye kukuvugaho. Uku ni ukwezi Imana igiye kuguhishurira. Uku ni ukwezi Imana igiye kuguha ibyo byari byarakwihishe, kuko Imana igushije imvura y'umugisha mu buzima bwawe.
iyi mvura yaguye umugisha mu buzima bwacu, abantu baratugarukira. Iyi mvura y'umugisha yaguye mu buzima bwacu, twongera kwemerwa mu bantu. Iyi mvura y'umugisha yaguye mu buzima bwacu, ibyari byaratwinyegeje byose birinyegurura. Iyi mvura y'umugisha yaguye mu buzima bwacu, turongera tukagira igikundiro mu bantu. Imana ikugusheho imvura wa mubyeyi we, Imana ikugusheho imvura wa mukobwa we, Imana ikugusheho imvura y'umugisha wa musore we, wa mupapa we. Imvura y'umugisha ndayihanuye nibaguho mu izina rya Yesu. Ndahanuye imvura y'umugisha ku buzima bwanyu, ndahanuye imvura y'umugisha ku buzima bwanyu. Niyakugwaho iyo ndwara iraza kugenda, niyakugwaho uraza kubona amahoro, niyakugwaho uraza gutekana, uraza kuryama usinzire. Ndahanuye imvura y'umugisha ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti, senze nizeye, amen. Imana iguhe umugisha. Ubu butumwa busangize byibuze abantu 10 ufite muri telefoni. Ubu butumwa bwohereze byibuze abantu 10 ufite muri telefoni. Ni wabikora Imana iraguha umugisha. Mwakire umugisha w'Imana. Shalom shalom.